uHeath umqeqetshi omutsha weqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni Kakhilikithi, lona eliphatheke kumncintiswano we-One Day International Tri-Series ndawonye leqembu le-West Indies kanye leqembu le-Sri Lanka. Sisebenzise ithuba lokudlalelwa kweminye imidlalo yalo mncintiswano edolobheni lakoBulawayo ukuba sixoxisane lo-Heath phezu komsebenzi wakhe omutsha, njalo siqale ngokumbuza phezu kokuba kambe engabe emukelwe kanjani ngabadlali beqembu lesizwe. Kanyani isifiso balaso ukuthi besiphakamise kuma rankings, kodwa okumele sikubone ukuthi ama performances baza wathi kuma test matches mbonani sidlale kuhle, but ngibone ukuthi bekulomehluko ukuthi sikwanisa ukuchova team esanda ukudla iAustralia eku number 1, sayithatha 5 days kuma test match omabili. Ekuqala siphose sayishaya draw, so kuma test matches ngibona kimi khanyani kulomehluko, but first one day game bengani bengakhulekanga ngokuthi ngiyakwazi abafana laba bakwanisa ukudlala, but into enkulu ama senior players yiwo kumele beziphakamise ngoba yiwo okumele ukwanisa ukubathemba day in day out. Siqhubekele phambili sambuza uHeath ukuba udinga isikhathi esingakanani ukuze kukhanye ukuba sekulengqubela phambili ekudlaleni kweqembu leZimbabwe. Isikhathi amboni ukuthi kufuneka isikhathi esiningi, bona abakwanisa so into kumele siyibone ukuthi i-combination ezakwanisa ukuwina yiphi. Mina so umuntu ozacatsha ngokuthi ngifuna isikhathi esingaka, mbona abafana laba bakhona abakwanisa ukudlala. Balandeli wobani lokhu libuya lisupporta, bengabuya bazabona ukuthi ukudlala kwethu lokuzama kwabafana bazakubona ngamehlo abo ukuthi kulomehluko. Into engicela beyibone, then bazabona ukuthi i-team le izabe lokhu ikhulu isiya phambili.